Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kopongamo. Rombongan na Bungiren, Kalumpang Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kopongamo. Rombongan na Bungiren, Kalumpang Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kopong Gembar. Rombongan na Pongodiana, Kalumpang Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kalumpang Rampo Maabul Lembay Tudun Mawai Mata. Rombongan Nani Aselin, Kalumpang Rampo Maabul Lembay Tudun Mawai Mata. Rombongan Napalen, Punca Ajaya Mulia, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Papa Amos. Rombongan na keluar ni Arse, Tagari Bamba, Rampo Maaren Nantirong lamen patimali la Papa Amos. Rombongan na Papa Arika, Papa Amo. Rombongan na Sicilia, Berau, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Koroy Solario. Rombongan na Negino, Tokarau, Rampo Maaren Nantirong lamen patimali la Kupang Kembar. Rombongan na Papa Happy, Tiruan, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na Pongrensa, Kalumpang, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na Neirde, Jadi rakiyate. Rombongan na Nejade, Tagari, Rampo Maaren Nantirong lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na Negion, Bamba, Rampo Maaren Nantirong lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na Papa Brian, Palawa, Malinaw, lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na keluarga ni Nathan, Palawa, Pasang, Rampo Maaren Nantirong lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na Papa Fanna, Kalumpang, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na keluarga ni Eto, Kalumpang, Rampo Maabul Lembay Tudun Mawai Mata. Rombongan na Pongrensa, Kalumpang, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kupang Amo. Rombongan na Verdi, Pak Padanunan, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Rafael. Rombongan na Bapak Marcel Andulan, Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Papa Edi. Yang madadu rombongan na Tamatanta, Lambal may Kalumpang, buku tapet tapasak ka Kaleta. Dia apa? Oh, Ada kan ya, ada kopi nunggu tuan kan. rombongan kloter kedua dari keluarga besar Kalumpang akan memasuki ruang penerimaan tamu. Na rombongan na Inggi, Kalumpang Rampo Maabul Lembay lamen patimali la Kupang Kembar. Bagaimana? Bukannya pulau mas sekolah kanda. Tapi itu rumah babur gue. Kurekan bang mau dari Jumat. Tapi tahu pas mungkin berdua. Lebih tiru ya babur lu. Hujan Kenapa lu mau balik itu? Itu apa? Mana dia? Bahaya tu dong, minggir. Anu, kerbau banyak kerbau besar. Banyak. Ini, cewek. Kenapa? Cewek. Oh, cewek. Dari Sabah, dari Bui. Oh iya. Iya, dari tadi. Iya. Oke. Iya. Banyak yang nonton. Iya.
Oke. Ini kasih bagus tuh juga. Kenapa? Iya, nak kasih bagus. Iya, kasih bagus mukanya tapi. Tapi tambah tingkat-tingkat ini. Wah, ya nomor kaya. Wah, bikin kaget ini om. Ke tu dan